McCandysov zakon nepravednog pravosuđa. Neki pravosudni sustavi u kojima nepoznavanje zakona nije isprika, ali u kojima postoji toliko mnoštvo zakona da ih nitko ne može sve znati i upamtiti, po definiciji je nepravda. Buraz, moraš shvatiti jednu stvar. Zakon je napravljen da kontrolira masu. Jer ako masa nije iskontrolirana, masa onda kontrolira sve ostalo. Tako da pojedinci ne mogu nam jebat mame. Pojedinci nama jebu mame sa pričama koje su napisane tu i tamo negdje na papiru i mi smo te priče popušili kroz godine i godine i godine. Nešto silom, nešto sa vikanjem na nas, nešto sa ovim glupim koronama i onda popušiš priču i onda se bojiš. Onda postaneš pička ako ne razmišljaš svojim mozgom. Postaneš fucking pussy magnet. To sam ja. Ali ti postaneš obični pussy bez magnet. Tako da žao mi je. Dinamo Zagreb. Ja ne vjerujem u Dinamo, tako da oprostite što sam to rekao. Kog boli kurac za nogome?